米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tatamikan siya kita to pipapri no kawas ititaanan to palohay a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko sual no kawas. Ato malu sapatlama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I sakatzay a Korinto, 5 kusapaw at sepang, 7 kusapaw at tusir, suasa. Ano sa ay ka lumuwas si Kristo a maorip na ipatay i, awa ay to kupos no nipitier na mo si Kristoan. Awa ay ho kupinang na mo a milias to raraw saan. 哥林多前书15章17节说：基督若没有复活，你们的信仰就是幻想，你们仍然迷失在罪中。Salikakaaw, umipatahkaray to naikawasay a palohay a orip, kunika lumuwas a maorip na ipatay si Yes Kristo. Urasaka, yo pasuorin kita tunika lumuwas a maorip na ipatay si Yes Kristo i, o iraay to i laluma ita kunini a palohay a orip, 的 pakapilias kita to raraw。 耶稣基督的复活是显明上帝所赐的新生命，因此当我们确信耶稣基督的复活时，这个新生命就在我们里面，使我们远离罪恶。米多伦kita， 我们同心祷告。Umikuanay to urip no tamtaw a kawas。Pasuorin kami pakainian iso kunika lumuwas a maorip na ipatay si Yes Kristo. Ami paorip i tamyanan a mararit a masapalo ko orip no niyam. Ta miliaw a chiicher kami a pakapilias to raraw。 掌管生命的上帝，我们确信你借着耶稣基督的复活拯救我们，使我们有更新的生命，并且使我们重新得力，脱离罪恶。Pakani i tatamanay ang nganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。